Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mama Hafiz. Di video kali ini Mama Hafiz mau makan sama nila bakar, tumis pakis, jengkol pedas ya teman-teman. Sambalnya ada sambal dabu-dabu, lalapannya ada timun. Seperti biasa sebelum makan mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nah, sambal dabu-dabunya. Wow. Mantapnya. Mari makan. Mana? Oh. Enak. Mantep. Tumis pakis campur daun pepaya, bunga pepaya. Kita balik.
Wow, sampai keringetan teman-teman. Alhamdulillah cukup sekian ya videonya. Jangan lupa di like, komen, subscribe, dan tekan tombol loncengnya biar nggak ketinggalan video terbarunya Mama Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.